Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ini pala dami sa hadapan ni sumapmama naging kanan asalam akalilintad ko nagupabibigin na. Pagpumanin tano si kuwala ba't tanod namang bagian sumapmamanan yan si saging kaya dunia na sampay kun sa alungan amore. Saging kaya kabukti nagiwa pakabagay kano sa mga buni-bunian ama na maranoso. Nagiswa tayo pagani yung ada niyo pan kalami singaran yan ada sa lakaw arwar ko manguda idedalaw. Sagi unay mambu mangidida na siyami iplilalilang na ipupurmat si sagi ang kutwa alok sami. Ada salah kawarwar kida to muslimin. Agog yung kutwa si karmanian asi ba iminumbo. Special si sagi ang kutwa Pelumbiran ada salah kau arwar ki Janisa. Nah sampun na si saging kaya yang ada salah kau arwar ki Samad sakataya na pamakin ganyo. Wassalam.
Karendenang di manandi nada paur di nata sia dewa karena saya didengkiran sarau di tapi takut tadai kata dami aduh dewa naik ke betalang ada naik ke baru betinda aku dia kau pikir sa patungan kain no kono dito sama ay araw paulolo anaday takyay pangtun sade araw betap